kublai phi barok ki perlok ki bas ngutanat bran page ya ki video ki ma IG kai phi haganika channel te perlok hang ngan pani phi kumno pendu ya kanika TalkBack hakapun ju phi haganika jia hakapor phi bakla yak sitting phi bakla on yak sitting kane kala banjia te kumno pendu ya kanika double tap to activate hakapun jong phi te chua bang sedang kerpat phi kwai ban I like but share subscribe nak beta ki video dengan back show ai kene home screen kena Pynroi shai bha te page hang ni phia ban penun kam dak ki art le ki champre akti jong phi kenang ba kan long ban scroll le ki up dengan scroll kum ni te page hang ni ngan yai be direct hapo setting jong phone phila ban le hapo setting kum ni page ngak scroll ki te ngan wat yak setting hang ni te hang ne ngalap yo setting nyon baik ars nyon yo nu setting double tap to activate te hang tu te scroll biang kham surum ba phinlap ya kanika accessibility pinyon kene accessibility senyon double tap to activate te hang ne kane kadon kanika accessibility hiam tu accessibility te nyon be hang ne ka accessibility double tap to activate te hang ne kin phila ban la pia kanika option kabdan hang ne hapo TalkBack phiang ne TalkBack phila ban off ya kanika TalkBack tok kom tu phila ban ne kanika tok te double tap to activate te hang ne te perlok hang ne phila i hang ne banyon nu off udah nu off button hang ne phila banyon hang nu off dengan nyon nu off button dengan nyon hang ne stop TalkBack menyon ni stop ada pelanyon stop te page menta kene ke phone kala long biang ban back kam thut chu hai kala long normal tenga ngai kene ke video kanira phi ki perlok ki bom panang yo se ka phone jo phi la saya la singi kalong kumne phila ban page ya kene ke video kan kam suk i phi ban wat ya kene ke setting da kene ke ji kai ke jonga te kublai sibo ningi ke dupat ha ka next video